Zakaj se vam zdi IDTL pomemben? Z vidika naših debaterjev, zaradi tega, da lahko debatirajo z drugimi debaterji iz drugih držav, kar ni ravno veliko priložnosti, ali pa je treba iti v Zagreb ali v druge države, kar seveda sam prineša cena, mislim strošek, tako da je veliko lažje, če pridejo drugi debaterji k nam. To je z vidika debaterjev, z vidika cele šole je, da naši dijaki sodelujejo pri sami organizaciji, pomagajo kot časomerilci, pomagajo na razne druge načine ali pa kot gostitelji, se pravi spoznavajo različne dijake z vseh delov sveta praktično, letos imamo Američane ali Britance ali Turke in pa hkrati za celo regijo, da pač pridejo novi ljudje, spoznajo našo regijo, Prlekijo ali tudi Pomurje širše gledano, tako da je sam plus. Yeah, I do. It's been a really fun experience. This is only my second time to Europe, but all the teams have been super welcoming, and it's just been really fun to get to engage on arguing different topics with people from all over. Yeah, so far so good. I think it's been a great experience for us all so far. Yeah. Well, we believe it was a great tournament and we met a lot of real nice people and had a lot of new friends and it was great overall.